Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra keempat halaman 21. Ada Ibu Aam, Mbak Am di Taiwan. Silakan Mbak Am dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ash, Astatan ashtatan. lam nasroh laka. Oh, salah Apa? Pak Ustad. Astagfirullah. Hanya Alam ketinggalan. nasroh laka. Alam nashrah laka. Ash, As, as. ash. Yaslaunaha. Yaslaunaha. Tasla tasla naharon hamiatan. Tenang. Bukan taslana haron, taslanaron atuh. Oh iya Jangan Pak Ustadz, taslahanaron. astagfirullah. Tenang ya, tenang. Iya Pak Jangan takut. Ustadz. Ya. Tasla naharon hamiatan. Taslanaron hamiyatan. Tuh, saya tenang kan? Ulang apa Ustadz ya Pak Nah, Ustadz? boleh. Tenang aja ya, nggak usah takut. Tasla naron Nanya panjang ya panjang. Pak Ustadz. Tenang. Tasla naron hamiatan. Taslanaron hamiyatan. Ad ad Ab, af ab, ab. ab Mm-mm. ad angafan Ad'afan. kaidahum fi tadlilin. Kaidahum fi tadlilin. Diulang Pak Ustadz. Boleh. Kaidahum fi tadlilin. Kaidahum fi tadlilin. Kemudian. Tarik Pak Ustadz. Nih. Az. Ad yajharu pendek ya Pak Ustadz. Pendek. Yajharu Yazharu. ajlama ya ajlamalaihim Alaihim. oh iya ajlama alaihim qamu. Azlama alaihim qamu. Ulang jangan Pak Ustadz. Boleh. Ajlama alaihim qamu. Azlama alaihim qamu. Ag magfirotin magfirotun Maghfiratun. la yusminu wa la yugni. Oh panjang tuh nun Pak Ustadz. La yusminu wa la yughni. Tenang bacanya ya. Nggak usah Iya Pak buru-buru. Ustadz. Nggak usah takut salah. Biarin aja biasa. Yuk. La yusminu wa la yugni. La yusminu wa la yughni. Af Af, af idatun afidatun. la yauduhu hifzuhuma. Kayaknya masih takut ya. Tenang. Iya Pak Ustadz. La ya'uduhu hifzuhuma. La yahu Ya'u. la yauduhu hifzuhuma.
zuhuma, kemudian ah, ahlika, ahlika, wa ahdihim wa ahdihim ro'una, wa'ah wa'ah wa'ahdihim ra'una. ulang ya Pak Ustadz. Boleh. Apa Wa sih yang nggak boleh buat Baam? ahdihim ro'una. Ya Pak Ustadz, astagfirullahaladzim. Wa'ahdihim ra'una. Alqo. Al alko. Saya udah dilembut-lembutin ya, tapi tetap aja takut. Harus gimana saya ini baru buat nih. Astagfirullah, iya Pak Kurang lembut Ustadz. apa Sembur saya? dulu atuh Pak Ustadz. Udah lembut banget. Kemudian. Fa'alhamaha. Fa'al, Oh pendek ya Pak. hati-hati itu punya teh hatin, jangan diambil. Fa'al. Fa'alhamaha fujuraha. Fa'alhamaha fujuraha. Merdu ya suara Pak Ustadz. Ulang ah. Ayo. Bisa aja nih ah. Fa'alhamaha fujuraha. Oh, Nanti kenapa saya yang kasih merdu? gratis itu deh kuota. Masih Aduh, banyak ama loh. muji terus. Bisa dibilang Makasih, Pak Ustadz. bagus biasa aja. Yang ini falyadhaku. Falyadhaku qalilan. Falyadhaku qalilan. Diulang Pak Ustadz, apa lanjut? Boleh, mau diulang juga mangga. Falyadhaku qalilan. Kemudian Wal yabkum kasyir. jangan Wal yabku. yabkum kasiron. Wal yabku kasiron atuh teteh. Di teteh teh kumaha. Wal yabku kasiron. Huwa agna wa aqna. G. Huwa Agnes Agni. Huwa agna wa aqna. Aduh Pak Ustadz nggak bisa ya. Agnes Agnini. Allahumma agni bi halalika an haramik. Itu doa biar tidak miskin seumur umur. Allahumma agni. Huwa agna wa aqna. Huwa agna wa aqna. Kemudian Hum ajlama wa atna wa aqo. Hum ajlama wa atqo. Hum azlama wa atqo. Diulang apa dilanjut Pak Ustadz? Oh, mangga sesuka neng AA mangga bae teh mah bade digumakeun. Itu Pak Ustadz dulu. Hum ajlama wa atqo. Bagus, tinggal dilatih ulang. Wa atqo. Kemudian Wayak biduna. Kol-kolannya teu aya anta, kol-kolana mana? Wayak kok ya Pak Ustadz. Wayak biduna aidi. Wayak biduna aidiyahum. Wayak biduna aidiyahum.
Ulang Pak Ustadz. Boleh. Wa yaqbiduna aydiyahum. Aidiyahum. Aydiyahum. Wa Mm-mm. yaqbiduna aydiyahum. Oh, Pendek. pendek ya Pak Ustadz. Pendek ujungnya. Wa yaqbiduna aydiyahum. Wa yaqbiduna aydiyahum. Silakan. Wa man awfa bi'aqdihi. Itu Oh iya bi'ahdihi. Pak Ustadz. Kenapa tumben hari ini teh? Kurang konsen. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man awfa bi'ahdihi. Waman awfa bi'ahdihi. Diulang ya Pak Ustadz. Mangga diulang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man awfa bi'ahdihi. Kemudian La taj'alna fitnatan. la taj'alna fitnatan. Kemudian Yasnuna sudurahum. yafnuna sudurahum. Diulang apa lanjut Pak Ustadz? Mangga mau diulang boleh, mau diteraskan mangga. Kumaha we neng Aam. Yasnuna sudurahum. Kemudian Idhum alaiha qu'udun. idhum alaiha qu'udun. Ulang Iya, Bismillahirrahmanirrahim. mangga. Idhum alaiha qu'udun. Tetep we Kemudian tengenahannya Pak Ustadz. belum, nanti tinggal diulang-ulang ya. Iya Pak Ustadz. Faqad an faqad 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 ablag ab bukan an. faqad ablagtukum. Faqad ablagtukum. Kemudian Tarik Pak Ustadz. oh iya, terus itu. Wamin. Wa min khizyi yauminidin. Yaumi idzin, bukan yauminidin, yaumi idzin. Bismillah. Wa min khizyi yaumiidin. Wa min khizyi yaumi idzin. Oh, beda ya Pak Ustadz. Apanya? Iya, itu zalnya itu da. Jadinya di. Iya, yaumi idzin, bukan yaumi idin ya, idzin. Orang Iya, Sunda Pak Ustadz. kadang-kadang itu dal sama zal itu sama baik. Iya. Gitu. Pada zal ini agak Bismillahirrahmanirrahim. cadal sedikit zal. Wa min khizyi yaumi idzin. Yaumi idzin. Ayo lagi. Wa min khizyi yaumiidin. Kemudian Faqala li sahibihi. faqala li sahibihi Adgosulah ad teh aam ngimpen meureunana eta teh. ad Ahlamin. adgosu ahlamin. Adghasu ahlamin. Kemudian Astakhlis hulin. dinafsi. Astakhlisu li nafsi. Astakhlishu li nafsi. Kemudian
wala tahzan alaihim. ولا تحزن عليهم Wahfid janahaka. واخفض جناحك. Kemudian Habis Pak Ustadz, apa tarik Pak Ustadz? tarik. Oh, tarik. Mangga. Yang ini. Tak. 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 Taks. Oh. Tak. Taks. Tak. Tak. Kulu. Tak kulu. Tak. Kulu. Tak kulu. A'ma. A'ma. Akromu. Akramu. Aqwahum. Akwamun. Ro'aufatun. Roh. Ra'fatun. La'natin. La'nati. Oh iya. La'nati. La'nati. Sakrotun. Sakratun. Takharu. Taqharu. Akhto. Kurang Akhto. neken. Kurang neken. Akhtona. Kurang neken. Oh, gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz dulu atuh. Akhtona. Gitu Pak Ustadz. Akhtana. Akhtona. Akhtana. Ba'dihi. Terus. Ladikro. La dzikra. Jangan kesel kayak Bu Sulami tadi. La dzikra. La dzikra pecah. La dzikra. La dzikra. Ladiksro. Mm-mm. Ruzikna. Ruziqna. Imtalati. 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 Kemudian A'toina. a'tayna. Yuksiru. Yukthiru. Yuksiru. Yukthiru. Suqyaha. Suqyaha. Mu'minun. Mu'minun. Ma'tadin. Ma'tadin. Salah. Mu'tadin. Mu'tadin. Mukramun. 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 Yak. Ah? Mukramun. Mukramun. Yakro'u. Yaqra'u. Yu'tihi. Yu'tihi. Nikmatin. Nikmati. Ni'mati. Ni'mati. Saya kurang jelas apa ya ngomongnya ya. Jadi nggak bisa ketiru. Nih. Iya Pak Ustadz. Ni'mati. Atau pelan lagi.
Ni'mati. Ni'mati. Gak kedengeran juga? Dengeran Pak Ustadz. Oh. Ni'mati. Mm-mm. Yukmun. Bukmun. Kayaknya Astagfirullahaladzim ya Allah. hari ini error nih. Aduh, Sulami tadi sama, Aam sama. Karena lagi masak kali. Gak apa-apa ya. Jadi nanti diulang-ulang rekamannya. Lucu nanti. Iya Pak Ustadz. Buksmun. 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 Humyun. Omyun. Astagfirullahaladzim ya Allah. Umyum. Omyun. Umyun. Omyun. Omyun. Umyun. Kemudian kenapa itu mulutnya ya? Ya Allah. Iya mulutnya ya Allah. Bukakanlah ya Yang Allah. ini. Falya timus tami'uhum. Falya timustami'uhum. Falya timustami'uhum. Kemudian Timustami'uhum. Falyati mustami'uhum. Huwa agna wa aqna. Huwa aghna wa aqna. Kemudian. Wa rafa'na laka dzikraka. Wa rafa'na laka dzikraka. Diulang apa lanjut Pak Ustadz? Boleh diulang. Wa rafa'na laka dzikraka. Kalau Bang bahagia, kenapa sih? Nggak apa-apa, sama bahagia aja. Pengen merdu tapi kok nggak bisa gitu Pak Ustadz. Itu suaramu tuh sudah enak. Tinggal dilatih ya. Tenang aja. Bisa, insya Allah. Terus. Bismillah. Ahsani taqwimin. Ahsani taqwimin. Kemudian. Apa sih Pak Ustadz? Khosmani bago. Khosmani bago. Khosmani bago. Bukan sana khosmani bego, bago ya. Bego. Khosmani bago. Ba'duna. Khosmani bago. Khosmani bago ba'duna. Khosmani bago ba'duna. Kemudian. Amhilhum rawaidan. Amhilhum ruwaidan. Amhilhum ruwaidan. Kemudian yatanaza'una fiha kasan. Yatanaza'una fiha ka'san. Yatanaza'una fiha ka'san. Kemudian min a'malihim syai'an. Min a'malihim syai'an. Ulang Pak Ustadz, apa lanjut? Boleh, mau diulang boleh sesukamu. Min a'malihim syai'an. Min a'malihim syai'an. Naba'ahu ba'dahihin. Hinin. Oh hin.
Aduh. Na naba'ahu ba'da naba'ahu ba'da ihinin Ba'da hinin. ba'da hinin naba'ahu ba'da hinin. Naba'ahu ba'da hinin. Diulang Pak Ustadz, apa lanjut? Lanjut aja. Lanjut. La tahinu wa la tahronu. Tahzanu. Tahzanu taronu. La Aam, kenapa hari ini? Kenapa di Astagfirullahaladzim call? Pak Ustadz. Ya Allah ya La Rabbana. tahinu wa la tahzanu. La tahinu wa la tahzanu. Aduh, merdunya. Bismillah diulang Pak Ustadz. So, La tahinu wa la tahzanu. kemudian Fa'asar. Fa'asarna bihi naq'an. Fa'atharna bihi naq'an. Diulang Diulang Pak boleh. Ustadz. Ayo. Fa'asarna Fa'asar. bihi Fa'asar. Kayak orang Fa'asar marah. Fa'asar. Fa'asarna bihi naq'an. Fa'atharna bihi naq'an. Diulang apa lanjut Pak Lanjut Ustadz? aja. Lanjut. Lisa iha rodiyatun. Lisaiha radiyatun. Kemudian Diulang Pak Ustadz. Kemudian. boleh. Terserah. Ya mau diulang boleh. Boleh. Yakulu ahlak tumalan. Yaqulu ahlaktu malan. Oh, hamasnya kurang ya Pak Ustadz. Iya. Yakulu ahlak tumalan. Kemudian Kholaqna zaujaini. khalaqna zawjain. Jadi kalau dihentikan Bismillah. sebetulnya lebih panjang ya, lebih enak. Tapi karena Bu Aa maunya dihentikan ya dibaca apa adanya boleh juga. Khalaqna zawjaini. Kurang enak sebetulnya. Iya, Yang enak itu dihentikan gitu. Coba. Kholaqna zaujain. Ih, merdu tuh, Masya Allah. Aduh, Masya Allah. alhamdulillah Pak Ustadz. Ya, dihentikan aja biar Semangat. enak. Yuk. Iya, Pak Ustadz. Makisina fihi abadan. Kalau Abada dihentikan. dihentikan gimana? Abada. Oh. Makisina fihi abada. Makithina fihi abada. Kenapa enak ya Pak Ustadz? Aduh. Bisa aja. Coba lagi. Ini hidung saya jadi langsung kembung, langsung mancung. Bisa aja. Yuk. Astagfirullahaladzim. Makisina fihi abada. Aduh. Kemudian. Lisa iha rodiyatun. Lisaiha radiyah. Oh iya Pak Ustadz, dihentikan ya Pak Ustadz.
Lisa hiharohiyat. Gitu Pak Ustadz. Rodiyah. Oh rodiyah. Lisa iharodiyah. Lisaiha radiyah. Falyadukuhu Hu-nya pendek. hamitu. Oh. Hu. Falyadukuhu hamimun. Hamim. Oh hamin gitu. Falyadukuhu yamin. Yamin. Oh Yamin hamid mah gitu. tukang mie ayam Yamin. Hamim. Aduh. Hamim. Heeh. Falyaduhukuhu Bukan. Bukan. hamim. Falyadu falyadhukuhu hamim. Falyadukuhu hamim. Fal falyadhu falyadhu falyadhukuhu hamim. Falyadukuhu hamim. Kemudian Bi bi zid bi'ijlin. zilin habidin. Bijilin. Bi'ijlin. Oh, biidlin hanin. Hanidin. Hanid. Biidlin hanin. Hanid gitu ya Pak Ustadz. Bi'ijlin hanid. Oh, biidlin hanid. Kemudian La tafulu ro'in gitu Pak Ustadz. jangan rogi. La taqulu ra'ina. La takulu ro'ina. La taqulu ra'ina. Diulang Pak Ustadz. Ya boleh. Sesukamu ayo. Ayo Pak Ustadz mah. La takulu ro'ina. Sebetulnya kalau mengulang nanti di rekamannya kan ada tuh. Oh iya Pak Ulang-ulang Ustadz. terus. Tapi nggak apa-apa sih asal bahagia lah. Ayo. Aduh. Kemudian yang ini. Ayo wa'afu. Wa'aufu Wa'au jangan wa'au. Wa'aufu Wa'au. Wa'aufu bi ahdi. Wa'aufu bi'ahdi. Lakum kaifa Pendek. tahkumuna. Lakum kaifa tahkumu. Kumu. Lakum kaifa tahkumuna. Lakum kaifa tahkumun. Kalau dihentikan jadi begitu ya. Oh iya Pak Ustadz. Lanjut ya Pak Ustadz. Boleh. Hud biyadika. Jangan khul. Hud biyadika ziksan. Khud biyadika ziksan. Iya Pak Ustadz. Hud biyadika ziksan. Kemudian Walau kana zakuna. kurba mah di Arab adanya. Kurba.
walau kana dza qurba. Walau kana dza qurba. Walau kana dza qurba. Kemudian Walau alqa ma'adirahu. walau alqa ma'adirah. Kalau dihentikan. Oh, Terus iya Pak Ustaz. Asfala safilina. asfala safilin. Oh, panjang ya Pak Ustaz. Ya, kalau dihentikan jadi madari disukun ya. Nanti kamu latih dihentikan ya. Iya Pak Ustaz. Terus Fama lahu min punya panjang. hadin. Oh iya Pak. Fama lahu min hadin. Fama lahu min had. Kalau dihentikan jadi panjang. Madari disukun ya. Terus Iya Pak Ustaz. Hadana subulana. nanya panjang. Oh ya. Hadana subulana. Hadana subulana. Wanamariku maskufatun. Masfufat. Wanamarifu Wanamariku bukan manamaripu. Itu kan titiknya 2. Wanamariku. Ya Pak Ustaz, bismillah. Wanamariku masfufatun. Wanamariku masfufah. Oh, masfufah. Iya, Gitu ya, kalau Pak. dihentikan jadi masfufah, tamar buta. Sebentar lagi juga bisa, lebih dari saya nanti bagus ya. Karena Amin, Pak Ustaz. suara Baam bagus sebetulnya. Cuman belum lepas aja. Karena masih takut dengan bacaan. Nanti udah terbiasa enggak ya? Yaqra'una kitabahum. Yaqra'una kitabahum. La yuzlamu. Lanya panjang. La yuzlamuna fatilan. La yuzlamuna fatila. Jadi mad iwad kalau dihentikan. Kemudian tajidu lakum wakilan. Tajidu lakum wakila. Ajlama alaihim. Ajlama alaihim qamu. Azlama alaihim qamu. Nasiyahu tauhuma. Nasiyahu tauhuma. Diulang Pak Ustadz. Boleh. Nasiyahu tahuma. Kemudian Liman kholak tatinan. Liman khalaqa tatina. Yursalu alaikuma suwazun. Yursalu alaikuma syuwaz.
libasahuma liyuridiyahuma. libasahuma liyuriyahuma. Ulang apa Ustaz? Iya. Libasahuma liyuriyahuma Kemudian yauma la yughni anhum. yauma la yughni anhum. Itu yang ada titik merahnya iya apa-apa. Oh iya. Oh. Layal basuna hilafaka. La yalbathuna khilafak. Oh, dihentikan ya Pak Ustadz. Iya, kau dihentikan. Terus. Hum azlama wa atqu. Hum azlama wa atqa. Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Khuliku min ghairi syai'in. Khuliku min ghairi syanin. Syai. Khuliku min ghairi syai. Ayo. Khuliku min ghairi syai. Ya. Diulang Pak Ustadz. Ulang. Khuliku min ghairi syai. Terus ulang lagi. Khuliku min ghairi syai. Khuliqu min ghairi syai'. Ulang. Khuliku min ghairi syai'. Kemudian. Wa huwa adhaka wa abka. Huwa adhaka wa abka. Ulang Pak Ustadz. Iya, boleh. Huwa adhaka wa abka. Huwa adhaka wa abka. Ta'muruhum ahlamuhum. Itu mah kayak orang yang setengah hati. Mungkin sih kamu jadi jodohku, kata pelaut. Tak mungkin. Oh mungkin. Aduh, jangan tuh. Mungkin. Tak gitu. Kurang penekanan Pak Ustadz. Ta'muruhum ahlamuhum. Ta'muruhum Kurang cepat. ahlamuhum. Ta'muruhum ahlamuhum. Ta'muruhum ahlamuhum. Ta'muruhum ahlamuhum. Ta'muruhum ahlamuhum. Ta'muruhum ahlamuhum. Diulang Pak Ustadz. Ta'muruhum ahlamuhum.
Kemudian? ta'muruhum ahlamuhum. Kemudian? Lakum dinukum waliyadini. Lakum dinukum waliyadin. Coba dihentikan. Lakum dinukum. Jangan gitu. Lakum. Lak, Jangan. lakum Pendek. lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. 1 jam nggak berasa kalau belajar lagu Mayah. Iya Pak Ustadz, ya lama ya Pak Alhamdulillah. Ustadz. 1 jam tuh. Terima kasih sudah mau Terima belajar ya. kasih Pak Ustadz. Diulang-ulang ya. Suaranya Iya udah Pak enak kok. Ustadz. Bu lagi di mana? Aduh, Saya astagfirullahaladzim. lagi di Taiwan. Lagi mikirin Alhamdulillah, terima apa? kasih Pak Dia Ustadz. lagi berlayar di lautan. Astagfirullah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Kasih Pak Assalamualaikum Ustadz. warahmatullahi Didoain ya wabarakatuh. Pak Ustadz, biar Insyaallah. lancar Amin, amin. segalanya. Amin. Mudah-mudahan Makasih Pak lancar, biar Ustadz. ngalir semuanya. Iya, sama-sama. Iya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.